Bapak Ibu lihat sekalian di sekeliling dengan cuaca yang sangat ekstrim sekarang di kota Madinah, seperti kita yang rasakan tadi waktu Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. كما قلت له كن فكان. وفي حديث المصلح أيها الإخوة ينبغي أن يتصف بصفات، من أهمها النية الصالحة، أن يكون مخلصا في سعيه في الإصلاح بين الناس، لأن السعي في الإصلاح بين الناس ليس بعملية،